butemewe yaza mu rusengero agasabirwa umugisha. Ndetse ndababwira ngo umuntu ambwiye ngo twarakundanye imiryango twarangije kuvugana, ku cyumweru uzabwirize, nurangiza kubiza cyangwa utarabwiriza udutambutse udusezeranye, mbabwira yuko nabikora. None mbibonye hano muri aya materaniro. Dukomere Imana amashyi cyane. Ubutani dutegura inyigisho za couple muri iki gihugu cyangwa ahandi, tuzajya tubwira abantu yuko harimo no gusezeranya. Ziko hari abantu bagiye banyura mu bihugu bitandukanye, bagiye nimba mbyita kwishingira simbizi. Abo bantu rero tubakoreye ibirori nk'ubu ngubu biba bimeze neza cyane. So ndashima Imana nanone yuko twazanye na madame ndetse n'abana bacu babiri muri uru rugendo. Sinzi aho bari ngo bahaguruke, babaye bari hafi bahaguruka. David sinzi ahari, Christella sinzi ahari, na Solange yahaguruka. Reka mumfashe dukomere Imana amashyi ku bwabo. Mushobora kwika hasi. Twari turi batandatu, babiri basigaye Arizona. Uyu nguyu tumuheza akabonus kugira ngo duherekeze hano, kubera yuko twari twaje muri graduation yiwe. So ndashima Imana kuba abakozi b'Imana twashoboye guhurira hano. Numva buri muntu wese muri aba ngaba dufitanye amateka, harabona avuga amagambo menshi, ariko kubera umwanya ndakora vuba cyane. Iki kaba ni cyumweru cya nyuma turi hano, kubera yuko muri iki cyumweru gisozwa tuzasubira mu Rwanda mu rugendo rw'ibyumweru bitatu twari tumaze hano. Ndabishimira Imana. Umwaka utangira Imana yatubwiye ko ari umwaka w'amarembo afunguye. Icyo gihe sinashoboraga kuza muri Amerika kubera impamvu zitandurutseho. Mu kwezi kwa gatanu ku itariki ya mbere Imana ifungurira urugendo ndaza rwa mbere. Kuva icyo gihe kugeza none uru ni urugendo rwa gatanu uje. Murumva mu meza angaha 7 umuntu ufata iki kirere inshuro zingana gutyo, ni nkaho nari nkumbuye kuhaza. Munyemere dukomere Imana amashyi cyane. So iyi Imana ivuze irasohoza, nicyo nashatse kuvuga. Niyo yonyine yatumye iyo gahunda yari yarahagaze ikunda, ndetse ituma dushobora kuzana na madame. Reka dusome Samuel wa 2 igice cya 9 umurongo wa mbere. Second book of Samuel, cyangwa igitabo cya 2 cya Samuel igice cya 9. Ndasoma kuva ku murongo wa mbere ngere ku murongo wa 7. Ndashima Imana kubwo abantu benshi nashoboye kubona hano. Abantu benshi nashoboye kubona hano barimo abo twakoranye umurimo w'Imana muri Foursquare, abo twashumbye n'abandi twakoranye mu buryo butandukanye. Samuel wa 2 igice cya 9 umurongo wa 1 ugera ku wa 7 haravuga ngo, bukeye Dawidi arabaza ati, mbese hari uwasigaye wo mu muryango wa Sawuli ngo mugirire neza ku bwa Yonatani? Kandi mu nzu ya Sawuli hariho umugaragu we witwaga Siba. Baramuhamagara ngo yitabe Dawidi. Umwami aramubaza ati, mbese ni wowe Siba? Nawe ati, ni njye umugaragu wawe. Umwami aramubaza ati, harya ntawe ukiriho wo mu nzu ya Sawuli ngo mugirire imbabazi z'Imana? Iryo jambo muraryumvise, mugirire ndacari muri cakirari, imbabazi z'Imana. Siba asubiza umwami ati, haracariho umwana wa Yonatani umugaye ibirenge. Umwami aramubaza ati, abahe? Siba asubiza umwami ati, aba mu rugo kwa Makiri mwene Amiyeli i Lodebari. Umwami aramutumira amukura mu rugo kwa Makiri mwene Amiyeli i Lodebari. Nuko Mefibosheti mwene Yonatani mwene Sawuli yitaba Dawidi. Ageze imbere ye agwa yubamye aramuramya. Maze Dawidi aravuga ati, Mefibosheti. Aritaba ati, karame, umugaragu wawe ndi hano. Dawidi aramubwira ati, humura, kuko ntazabura kugirira neza ku bwa so Yonatani, kandi nzagusubiza imisozi yose y'inyarurembo ya sogokuru Sawuli,
kandi uzajya urira ku meza yaje iminsi yose. Turangirize muri Matayo, ubutumwa bwiza, igice cya 11 umurongo wa 28. Matayo cyangwa Matthew 11:28. Matayo igice cyaco cya 11 umurongo wa 28. Bibiliya iravuze ngo mwese abarushe n'abaremerewe nimuze musange ndabaruhura. Mwakire ijambo ry'Imana. Ubundi ntabwo nari nzi ko tuzahura hano n'umukozi w'Imana Rugina, ariko kuva mu gitaramo yavugaga ijambo nkumva hanjemo ijambo rimwuzuza, kugira ngo tudatanga message zibiri kandi tubwira abantu bamwe mu gihe kimwe. Nkunda yuko umwuka azabitanga muri buriya buryo. N'uyu mugoroba sinari nzi ko akomereza ku mbabazi, ariko nari nabajije Imana ngo urashaka ko mvuga iki muri kiriya giterane? Hazamo ijambo ry'imbabazi nanone, kandi ryaje kuwa gatanu. Mwabonye uko ryaje, bivuga ngo hari impamvu Imana irimo ishaka ko tuganira gutya. Ariko nibutse yuko turimo dusoza umwaka, ni icyumweru kirangiriza icanyuma cy'umwaka, kibanziriza niyo dimanche ibanziriza ya nyuma y'umwaka, aho twabanye mu gitondo hariya muri Hope, ngira ngo niko hitwa, cyangwa mu Presbyterienne. Twavuze ko ari igihe cyo kureflectinga, ni igihe umuntu azirikana icyo Imana yakoze. Cyo nicyo cya mbere. Niyo mpamvu navuze ngo Uwiteka niwe mwungeri wanje, kwibuka yuko Imana yakurinze kuva mu kwa mbere kugeza none. Ubu ngubu noneho ni igihe cyo kuzirikana nawe kugira neza. Nicyo nshaka kuvuga. Umuntu wagiriwe neza akarindwa uwo mwaka, geste ntoya yakora kuwamugiriye neza, nawe n'ukwitura abandi neza. Niryo jambo ngiye kuvuga muri uyu mwaka usoza. Utekereze icyo wakora kubera ineza wagiriwe. Ubundi mpite nihuta, mfite umwanya mutoya, ahari turaza gusirimbana n'umukunzi wanje. Hari ukuntu na ya ndirimbo nyine yavuze ngo ku manywa ndarugira gutya, nijoro marira agatemba. Ni indirimbo imazemo iminsi cyane, sinzi impamvu igenda igaruka gutyo. Hari ikintu nakunze ubuzima bwa Dawidi na Mefibosheti, niryo ngiye kuvugaho mu magambo makeya. Ubundi Mefibosheti ni izina riri muri Bibiliya, risangiwe n'abantu babiri. Mefibosheti umwe niwo abantu bazabatindaho, ni nawe bazi cyane, ariko hakaba n'undi Mefibosheti, kandi bombi bafitanye amasano. Mefibosheti wa mbere ni umuhungu wa Risipa umukobwa wa Aya. Risipa akaba umugore w'inshoreke wa Sawuli. Risipa kimwe na Sawuli ndetse na Yonatani n'abandi bene se 6, bose bapfuye ari 7, basanga Yonatani na Dawidi bapfiriye mu rugamba rumwe. Niho Bibiliya ivuga uburyo Risipa yirije umunsi arwana n'inkongoro azihuza kuja ku mirambo yabo. Aya makuru aragendagera kuri Dawidi, ariko mwumvise yuko uwo Mefibosheti yapfuye akagwa ku rugamba, akaba umwana wa Sawuli w'umugore wiwe w'inshoreke witwa Risipa. Mefibosheti twasomye wundi wa kabiri ntabwo ari uwo nguwo, we ni umuhungu wa Yonatani wa Sawuli. Ndaza kumuvugaho gatoya. Impamvu ushatse kubatandukanya no kugira ngo mwumve icyo ngiye kuvuga cyane. Uyu Mefibosheti wa kabiri murumva yuko afitanye amasano n'uriya wa mbere nari mvuze. Uriya wa mbere ni se wabo uwa kabiri. Uwa mbere ni mwene Sawuli, uyu nguyu akaba umwuzukuru wa Sawuli. Kugira ngo mvuge neza uyu wa kabiri mu magambo makeya, ndimo ndavuga kugirirwa neza, ndimo ndavuga imbabazi, ndimo ndavuga kugira imbabazi muri ibi bihe. Natangajwe n'amateka yiwe, muyumve mu magambo makeya.
Nkuko nari mbivuze ni mwene Yonatani wa Sawuli. Sawuli nde? Sawuli Bibiliya ivuga yuko ari mwene Kishi, akaba ari we mwami wa mbere wabaye muri Isiraheli, wasutsweho amavuta yimitswe na Samweli umuhanuzi. Niwe mwami wa mbere Isiraheli yagize, kandi Imana imutoranije kubera yuko yari agiye gushaka indogobe za Sekishi. Ageze ahantu ahura na Samweli ari ku kanunga k'umusozi, aramwimika amugira umwami. Uriya Sawuli afite andi mateka menshi. Niwe muntu wagiye ahiga Dawidi ashaka kumwica, ndetse yamuhushije inshuro nyinshi. Bivuga ngo niwe wari umwanzi ukomeye w'ubuzima bwa Dawidi. Ariko nk'uko mwabyumvise, uriya Sawuli kimwe n'umuhungu wiwe Yonatani baje kugwa mu rugamba umunsi umwe, bapfana n'abo bandi bose nari maze kuvuga. Amateka yabo nyine yo kubaho ku isi abarahagaze. Hanyuma amaze gupfa Dawidi yima ingoma. Ndanga kuvuga ingoma za Dawidi yimye nka 3. Yabanje kwima igice kimwe, yiyongeraho ikindi, kugeza igihe yabaye umwami uhuza Isiraheli yose. Ikintu nakunze ni iki kuri Dawidi. Dawidi amaze kwima ingoma atekereza neza, atekereza uburyo yagira neza, atekereza ibintu undi muntu wese wimye ingoma atatekereza. Yesu ashimwe. Atekereza ku muntu ukomoka kuri Yonatani. Haza kuboneka amakuru bivuye kuri Siba, baza kumubwira yuko hari umuntu witwa Mefibosheti. Uyu Mefibosheti kimwe n'uwa mbere navuze, iryo zina risobanura shema cyangwa aibu mu Giswahili, isoni. Isoni kubera yuko uko nyine yagendaga nico byasobanuraga. Bibiliya ivuga yuko ngo yaramugaye ibirenge. Byagenze gutebwira ngo amugare ibirenge. Bamaze gupfa Dawidi, bamaze gupfa Sawuli na Yonatani kuri ya rugamba, Dawidi afashe ingoma. Uriya munsi umukozi cyangwa umuntu wareraga Mefibosheti wa Yonatani yaramuhetse yirukanka ahunga. Isi yacitse umugongo, bapfusha abantu bangana kuriya mu gihugu cyabo. Ngo ageze mu nzira, sinzi nyine niba igitero cyaramuremereye, agire ngo yirukanke amutura hasi. Amutuye hasi aramugara. Bivuga ngo Mefibosheti ntiyavutse amugaye, yamugajwe n'ibihe yanyuzemo. Hari igihe ibihe tunyuramo bidusigira imisare. Hari igihe ibihe tunyuramo bidusigamo inkovu. Hari igihe ibihe tunyuramo bidusigira amazina. Yesu ashimwe. Ibihe bijya bidusigira amazina rimwe na rimwe. Ariko ku rundi ruhande hari igihe intambara ihira bamwe, abandi ikababera inzira y'ibyago. Murumva yuko ku ruhande rwo kwa Yonatani byabaye ibyago, ariko ku ruhande rwa Dawidi nibwo yabonye ubwami. Yahoraga ashaka kandi yari yaravuzweho abugenda uruhunge, kandi Imana yarabuvuze. Ndumva iryo jambo rirumvikana kuri abo bantu bombi. Ubundi turimo turavuga kugira neza, tukavuga imbabazi. Ikintu gitangaje, ineza ni imbuto itajibora. Umuntu wakugiriye neza, aho muzahura hose uzayimwiture. Kandi ndavuze ngo ni imbuto itabora, nubwo wayigiriye umuntu utamenya ko wayimugiriye. Ni imbuto wewe wabibize itabora. Iyo wayigiriye noneho umuntu umenya ko wayimugiriye, ni imbuto nanone itabora. Ineza ntijibora, ineza ntijya yibagirana. Yambwira abantu ngo ineza igira amaguru, ineza igira umuvuduko, ineza igira amababa. Iza yiruka ikajya gushaka nyirayo, ikamugeraho ikamubwira ngo nje nkugemuriye kubera ibyo wakoze. Bimwe mu bintu bitangaje shaka kuvuga mbere yuko nkuramo amasomo ngatatu cangane ngasoza, ni urukundo rwa Yonatani n'urukundo rwa Dawidi rwatumye Mefibosheti agirirwa imbabazi. Uru rukundo ntirusanzwe, ntirumenyerewe. Ubundi kirahanga mvuga ikintu, umuntu nagukunda muri iyi myaka, noneho nugira amahirwe akakubwira ko agukunda,
uzamwumve cyane virigile uzamwiteho, kuko isi ya none ni isi y'abadakundana. Umuntu ari mu kwicara akaba akubwira ngo ni runaka kandi akabivuga atuje. Njya mbwira abantu gukunda ni iby'abanyembaraga, kwangana ni iby'abanyantege nke. Kimwe no kubabarira, nta munyembaraga utazubabarira, nta munyantege nke uzubabarira. Nubona ubabariye umuntu waguhemukiye, uzamenye yuko muri wowe hari ubutunzi bw'imbaraga. Yesu ahimbazwe. Tuzamure Imana yacu ibiganza, dukomere Imana yacu amashyi. Uru rukundo ntirwumvikana, ntibyumvikana yuko Dawidi yotekereza gukunda umuntu wo kwa Sawuli. Ariko nk'uko twabivuze, Dawidi yari umunyembaraga cyane. Dawidi yari azi kurenza ku by'abantu basanzwe bakora, biri no mu by'Imana yamukundiye. Iki ni igikorwa cyakoze ku mutima w'Imana, kuvuga ngo Mefibosheti wa Yonatani utuye Lodebari kwa Makiri wa Miyeri yongere avugane na Dawidi, umwami wimye ingoma wahigwaga ubuzima bwose nande na Sawuli, ntibisanzwe. Umubano wa Yonatani na Dawidi uza ushaka gusa n'umubano w'itorero na Kristo, ugira rimwe na rimwe ibigeragezo byinshi, ariko ugira isezerano ridahagarara. Yesu ahimbazwe. Ridahagarara. Ntibyumvikana kubera iyi mpamvu. Umwe ni igikomangoma, uwo ninde? Ni Yonatani, ni igikomangoma. Undi ni umwana w'umushumba. Mu kanya aho nabwirizaga navuze hejuru y'umwungeri waje mbabwira ukuntu Dawidi yari umushumba, yari azi amakuru y'umwungeri n'intama. Ubuzima bwiwe no kwa se ntiyigeze amenyekana muri bene se, ntiyigeze abatindamo, ahubwo yabaga mu ntama. Urumva umwana wo mu ntama n'umwana w'ibwami ngo barahuye, babaye inshuti. Ni Imana yonyine yobikora. Imana izihindura ibihe. Natekereje uyu musozi muriho, tekereza inganda n'ibintu bikomeye biri kuri uyu musozi wa Bellevue na hano Siyaro. Ndavuga ngo Imana irakomeye kabisa. Ukumubana na Bill Gates ni ngaha hirya, si ngaha hirya ko ndavuga nyabyo cyangwa sibyo? Kuvuga ngo mutuye ku musozi ubaho icyicaro cya Boeing, aho indege zikorerwa. Boeing mu isi yose y'abakompanyi zibiri zikora indege ni Boeing na Airbus. Airbus ni Buraya, Boeing ni ya hano. Niho mutuye. Microsoft n'ibindi byinshi ndashobora kuvuga. Kuvuga ngo wisanze hano ni neza y'Imana, ni Imana yabikoze. Rimwe na rimwe ntituzumva, ntimwibuka aho mwavuye, ntitwibuka aho Imana yadukuye. Ariko Dawidi aravuga ngo wankuye mu ntama, wankuye mu misozi, unyicazanya n'ibikomangoma. Yavugaga guhura na Yonatani. Yesu ahimbazwe. Ubundi ntibagombaga guhura, ariko bafite amateka agiye gusa. Umwe ni umwami mu mugambi w'ubwami bwa Isiraheli, ni igikomangoma. Uwo ni Yonatani, yagomba gusimbura Norman Sawuli. Bivuga ngo yari mu mugambi utegurwa n'umwami Sawuli kuzamusimbura. Undi ni umwami mu mugambi w'Imana, kuko Imana yaravuze ngo kuri Dawidi hazaba ingoma y'ibihe n'ibihe. Muri Dawidi hari Kristo yagombaga kwima kugira ngo Kristo azamukomokeho. Ya ngoma ya Dawidi izakomeze igeze none kuri Christmas, ni ya ngoma ya Dawidi igikomeza. Yesu ahimbazwe. Kindu cyantangaje mucumve cyane, Dawidi na Yonatani bombi bari bazi ayo makuru. Yonatani yari azi yuko Dawidi ari uzasimbura Sawuli mu mugambi w'Imana. Hanyuma Dawidi akaba azi yuko Sawuli wategura
Yonatani. Mbabwira iki kintu gitangaje, kubana n'umuntu uzagusimbura ukamwerera imbuto, no kubana n'umuntu uzasimbura ntutangire kumukandagira utaramusimbura, bisaba ubwenge. Niba hari ikintu kigoye ni ukubana n'uzagusimbura ubizi, no kubana n'uzasimbura ubizi. Biravuna, kuko inshuro zose iyo uzasimbura umuntu utangira kwipima umwenda wiwe utaramusimbura. Niho benshi bakora amakosa. Yesu ahimbazwe. Abantu benshi iyo Imana ivuze ngo niwe uzakora uyu murimo runaka kirimo, azatangira kubivuga n'abandi batarabivuga. Iyo utangiye kubivuga rero akenshi usanga bigenze nabi, cyangwa ukazabigeraho uvunitse. Hari umuntu witwa Theogene yavuze ijambo abwiriza, ndaryumva cyane. Aravuga ngo ijuru ngo tuzarigeramo turushe. Ndavuga ngo rimwe na rimwe ariko Imana itanga isezerano umuntu akarigeraho avunitse, ariko isezerano ry'Imana ntirihinduka. Kavuge amagambo nk'atanu kuri Yonatani mu buzima bwa Dawidi, amasomo nkuramo nk'atanu. Icambere, ba Yonatani mu buzima bwacu n'abantu badutoza. Tubimeze gute? Harya Dawidi niwe watoje Yonatani, Yonatani niwe watoje Dawidi, Yonatani niwe watoje Dawidi. Dawidi yari umwana w'umushumba wakoreye mu kiraro, bamuzana ibwami. Ahageze ikintu ca mbere atarazi, n'ibijya twese tutari tuzi tuza mu migi. Njya nibuka umunsi wa mbere ngeri Bukavu, ikintu cyanyuzuye ntazibagirwa ni ukurisha ibyuma. Mwabyumvisha ibyuma? Ibyuma ni ibiyiko n'amakanya. Nashitsemo banzanira ibyuma n'amakanya, kandi ntibazana ubugari, bazana umuceri. Nane gukuntu bigenza, nga barambwira ngo icuma cagiye iburyo ngo cagomba kuja ibumoso, ngira ngo ibintu ngibyo, kandi nkabona abantu uko barabiseka. Uko igikomeye naho icuma cagiye cyangwa nuko ibiryo bigera mu nda, nuko biza bigenda. Ariko mbabwira iki kintu, tidukunda kwiga. Community yacu kimwe mu bintu bizatwica, tidukunda kwiga. Ujya ugera ahantu ugasanga aho wari uhasanzwe, ugashanga ukora ibintu wenyine wiyigishije. Abantu benshi b'iwacu ni aba autodidacte. Autodidacte ni umuntu witoza, nyamara yarahawe amahirwe yo kugira umutoza. Yonatani mu buzima bwa Dawidi niwe watangiye kumutoza. Aramubwira ngo dore uko bicara ibwami, dore uko bacuranga ibwami, dore uko bavuga ibwami, dore uko bitwara ibwami, dore uko bareba ibwami. Buriya Yonatani yari yazanye imico y'abashumba. Uzamurebe umuntu w'ubwami ugenda urunguruka abagore bahaye boga. Iriya ni imico y'abashumba. Abashumba bose iyo bava bakaja ni abantu bagira ubweruzi, ni imico yabo, nibyo bavugaga mu biraro. Yonatani amureba akabona afite isezerano, ariko akabona agomba gutozwa. Kugira ngo ugere aho ugomba kugera Yonatani ukubwira ngo kirazira, akakubwira ngo birakwiriye, akakubwira ngo caha, akakubwira ngo dore inzira. No kuba muri iki gihugu bene wacu mube maso, mwige. Hari ibintu muhugiyeho kandi ni byiza byo gutunga imiryango migari niyo mwasize muri Afurika, ariko hano muwafate nka opportunité yo kwiga. Bwira mugeze ngo ukeneye Yonatani muri iki gihugu. Umuntu yomara imyaka 15 muri Amerika ataragira Yonatani, ataragira inshuti, biteye agahinda. Cyakabiri, n'abajyanama yabwiraga Dawidi amakuru akeneye. Ni nawe wamubwiraga ngo barimo baraguhiga. Icyatumye Dawidi adahitanwa n'icumu rya Sawuli ni ukubera yuko yari kumwe nande
na Yonatani, akamubwira ngo twicaye ku meza, habaye iyi nama, hunga, ja mu buvumo, nyura iyi nzira, wapfa wahera, baraje. Ba Yonatani ni abajyanama. Niryo somo rya kabiri mbigiraho. Icya gatatu, ni abantu baza tubakeneye ariko tukamenya agaciro kabo dutindanye. Bisubiremo. Baza tubakeneye ariko tumenya agaciro kabo, tumenya impamvu Imana yabazanye, ari uko twatindanye. Iyo tutatindanye na Yonatani, ntitumenya agaciro kiwe, ntitumenya umugisha wiwe, ntitumenya umugisha wo guhura nawe, ntitumenya icyo twamukuraho, ntitumenya umugambi Imana yamuzaniye, ntitumenya irembo Imana yafunguye kubera we. Baza tubakeneye cyane, ariko kugira ngo umenye icyamuzanye, umenye ubutunzi bumurimo, nuko mutindana. Mbariza mugenzi we ngo ninde mwatindanye? Uri mu gutinda kuri WhatsApp, ugatinda kuri social media, wagiye ku mbuga zose, urwo mu nzuzi z'iwanyu, urwo mu karere, aho ngaho utinze ntacu uzahakura. Shaka umuntu mutindana uzakugirira umumaro. Cya kane twigira kuri Yonatani, kubana nabo bidutera intambara. Hari abantu ubana nabo ukagira intambara. Bisobanure, Yonatani agira intambara kubera ko yakunzwe n'utagombaga kumukunda. Hanyuma uwo ninde? Dawidi agira intambara kubera yuko yakunzwe n'utagombaga kumukunda. Hanyuma Yonatani akagira intambara kuko yakunze n'uwo bataberanye. Nicyo kibazo kiriho none. Uri mu gukundana n'umuntu bakavuga ngo ntimuberanye, ntimujanye. Hari umuhungu wampamagaye arambwira ngo nakunze umukobwa w'umukire kandi naramushakaga, ngo none bari mu kumubwira ngo ntidukwiranye, ngo naje nahagara bakavuga ngo ndi mwiza kumurusha. Jewe namukuze muzi inzi isura yiwe, nawe yankunze azi yuko ndi umukene, ariko nuko ni kwisiteye. Hari abantu duhura nabo intambara ikavuka. Nubona uhuye n'umuntu intambara iravutse, uzamenye ko ari umugisha. Umuntu utari umugisha ntiwogira intambara kubera guhura nawe. Yesu ahimbazwe. Umugisha wacu urarwanwa, kandi intambara turwana z'umugisha zingana n'uko ungana. Iyo umugisha ari mugari, urwana umugisha mugari, urwanira n'intambara ngari. Njya mbwira abantu, nta mujenerali urarwana intambara y'umukaporari. Iyo umuntu agiye kuba umujenerali, arwana n'abajenero, arwana n'intare, arwana n'indubu. Niko Dawidi byamubayeho. Rero abo bantu kubera kubana na Yonatani, hari intambara ziza kubera kubana na Yonatani. Cyanyuma wenda mvuga mbere yuko nkora ayo masomo atatu, n'abahanuzi b'ubuzima bwacu. Hari abantu bahanurira ubuzima bwacu. Njya mbwira abantu, kugira ngo umuntu aguhanurire, si ngombwa bakubwira ngo Imana irambwiye cyangwa ndaryamye ndarose. Njya mbwira abantu, iyo uhuye n'umuntu wagutse mu bitekerezo, araguhanurira. Kandi aguhanurira atakubwiye ko ahaye guhanurira. Arakora ukareba, yavuga ukareba, yagenda ukareba, akagutoza inzozi ngari. Hari umuntu mubana ugahora urota bigari, hakaba n'uwo mubana ugahora uba mutoya. Hari umuntu mubana ukegerekwa bigari, hari umuntu mubana ukareba neza, hari umuntu mubana igihu kikava ku maso yabivuze. Hari umuntu mubana haleluya, ugatandukanya ibiti n'abantu. Hari n'uwo mubana ugahora ureba urwijiji. Buriya umuntu angana n'abo babana, umuntu asa n'abo bagendana, umuntu yaguka nk'abo bahuye. Nuhura n'abantu bagutse uzaguka, nuhura n'abantu batoya uzahora uri mutoya. Nta muntu uba utabishaka, ni amahitamo yabo bajana. Tuzamura Imana yacu ibiganza, dukomere Imana yacu amashi. Kubera kubana na Yonatani,
Dawidi yatangiye kurota ibintu bigari. Uwari umwana wo mu ntama, uwari umwana warwanywaga, uwari umwana wasuzugurwaga kubera kubona Yonatani. Yonatani akamubwira ngo urabishoboye. Dawidi akamubwira ngo barambiga baranyica, akamubwira ngo ntibazakwica, akamubwira ngo sizapfa zarama kugira ngo mvuge icyo Imana yagambiriye kunkoresha. Akamubwira ngo Dawidi we urashoboye, uzabigeraho. Iyo abivuze niyo kwizerwa, ntiyo guhuza n'abantu idafite umugambi. Uziko iyo uhuye n'umunyanzozi nyawe, umuhanuzi nyawe, ikiganiro cy'umunsi umwe cyohindura ubuzima bwawe. Sinzibagirwa mu buzima bwanje abantu babiri twahuye. Hari umuntu umwe twahuye arandeba, ntiyahanuraga, ntiyavugaga no mu ndimi. Umunsi umwe yaragiye nko kuvuga mu ndimi, aravuga ngo sinza kuba baye abazungu, ngo sinzi uko mbaye. Arabikumira mbibona. Arambwira ni mbonye ushoboye, mbonye uzakorera Imana, kandi simbaye nerekwa. Ikiganiro dukoranye ucumve ucandike, umunsi umwe uzabukorera Imana. Ndamubwira nti ibintu uvuze ntibishoboka, narabibonye. Iyo uhuye n'umuntu umwe ukurebaka, ubundi Yonatani amenya icyo ushoboye utabizi. Wowe uzi ko utabishoboye, iyo uhuye na Yonatani rimwe aza kubwira icyo ushoboye utakibonaga. Niyo mpamvu nimukubwira abantu, nimwe bahanuzi b'abana banyu. Iyo uhanuriye umwana wawe neza, njya nibuka amagambo umugore witwa Rasheli muka Yakobo arimo apfa, yagiye kuzara umwana amwita izina ry'akababaro, aravuga ngo yitwa Benoni. Se wari umuhanuzi nyawe Yakobo aravuga ngo ntiwamwita Benoni, ndamwita Binyamini, ndamwita umwana w'ukuboko kwanje kw'iburyo. Mu yandi magambo, nitwe bahanuzi b'abana bacu. Mu ishuri bamubwire ngo uri umwirabura, bamubwire ngo ntushoboye, bamubwire ngo ni kampani gusa, ariko se amubwire ngo urashoboye, uzabigeraho. Watsinzwe umubare none, ejo uzamenya ururimi, urakivuga nabi kiri broken, ejo kizaba ari ciza Icyongereza. Rero nitwe bahanuzi b'abana bacu. Iyo uhuye na Yonatani ahanurira ubuzima bwawe. Ndahanurira ubuzima bwawe muri uyu mugoroba. Ndakubwira ubuhanuzi bugari, ndakubwira izina rikomeye, ndakubwira Yesu waje kugira ngo abari batoya babe ba. Rimwe mu masomo nigira kuri Noheli, rimwe ni ukumenya agaciro k'intangiro ntoya. Uzi kuvukira mu muvure ukaba umwami w'isi. Umuririmbyi aravuga ngo uyu mwana w'uruhinja ninde, ngo wabyawe n'umukene. Ukabigenza gute? Bakarara mu kiraro nshinga kuko amacumbi yabuze. Yasubira kumurira akavuga ngo ni umutware w'isi yose, n'Uwiteka Nyiringoma, niwe wahindutse mutoya ariko amaherezo yiwe azaguka. Nubwo intangiriro yawe ari ntoya, Yesu wo kuri Noheli afite irindi zina. Ba Yonatani batubwira andi mazina yacu. Dukomere Imana yacu amashyi. Reka mvuge aya masomo ndashoje. Isomo rya mbere nkura muri iriya nyigisho, nubwo tutamugaye ka Mefibosheti wari umugaye ku mubiri, w'Irodebari kwa Makiri Amiyeri, natwe tugendana ubumuga. Mu isi y'umwuka twagendanaga ubumuga. Iryo somo rya mbere nakuyemo. Twari abo kugirirwa imbabazi. Mefibosheti yari uwo kugirirwa imbabazi kubera status yari afite, yari handicapé physique. Natwe ka Mefibosheti twari abo kugirirwa imbabazi kubera yuko twari handicapé spirituel. Twagendanaga ubumuga, kandi ubumuga kuri twebwe nikizarikiyo nubwo twavukanye. Mefibosheti we yamugaye amaze kuvuka. Twebwe kavukire yacu twavukiye mu cyaha, twavukanye ubumuga.
Bibiliya iyivuga sitasi yacu iravuga ngo twari dupfuye tuzize ibyaha byacu. Mefibosheti yari apfuye azize icyaha cy'inkomoko. Yari azize icyaha cya Yonatani ukomoka kuri Sawuli. Mu yandi magambo, amaraso ya Sawuli yanyuze muri Yonatani amugeramo, kandi amaraso ya Sawuli kuri Dawudi ni amaraso y'umwanzi. Mu isi y'umwuka natwe dukomoka kuri Adamu. Adamu wa mbere ni uwo gupfa. Haleluya! Adamu wa mbere ni umunyabyaha, yakoze icyaha. Kubera gukora icyaha n'abamukomokaho bose bandikirwa gupfa. Twagendanaga ubumuga. Kundi nibivuga ngo Yesu araza aramanuka, icyamuzanye. Muzi iyo ndirimbo ni iya Noel. Ni iya Noel. Ni wo munsi Yesu yambara umubiri, utarakoze icyaha hinduka icyaha, yemera kuvuka. Biravuga ngo yiboneye umubiri. Kuva kera Imana yashakaga umubiri, yashakaga uburyo izambara umubiri. Iwubona muri Mariya. Yesu araza kugira ngo akize abantu bagendanaga icyaha cy'inkomoko. Kimwe na Mefibosheti, twebwe twari dupfuye tuzize ibyaha byacu, ntawatugiriraga impuhwe, twari Lodebari. Biravuga ngo twari kure. Oh haleluya! Ariko ku bwa Yesu twigijwe hino, tuza ku meza y'umwami. Umunyabyaha n'umukiranutsi turicara ku meza, haba ibirori. Hari umukongomani urimo akavuga ngo basadifete, bakoze umunsi mukuru. Utari wemeye kuja mu birori nawe arahamagarwa araza. Jewe nawe twari tumugaye. N'iryo somo rya mbere nakuyemo. Irya kabiri, Imana ihorana umugambi wo kugira neza, wo gucungura, w'imbabazi. Iri jambo ndarikunda. Kuva umunsi Adamu akora icyaha, byari byanditse yuko agomba gupfa n'iteko ry'Imana. Ariko Imana igira imbabazi. Kubera yuko igira imbabazi, iyiremamo umugambi wo gucungura. Nyambwira abantu ngo Bibiliya ni igitabo cy'abantu babiri, Adamu wa mbere na Adamu wa nyuma. Adamu wa mbere wazanye urupfu, na Adamu wa kabiri Yesu wazanye ubugingo. Ni igitabo cy'ibiti bibiri. Igiti cya mbere cyo muri Edeni cyazanye urupfu, kikibi n'icyiza. Ni igiti cya kabiri cyo ku musaraba w'abagome cyazanye ubugingo. Ni igitabo cy'amasezerano abiri, isezerano rya kera n'isezerano ryo muri Kristo rishaje. Ni igitabo vuga iki cy'imisozi ibiri. Umusozi wa kera w'Isinayi w'amategeko wikiragaho abantu, n'umusozi w'i Karuvali i Nyabihanga aho twakiriye. Bibiliya ni igitabo cy'agakiza, kubera yuko Imana ihorana imbabazi, ihorana umugambi wo gucungura. Binyibukije umugabo witwa Yona, amaze gukora icyaha yanze kugenda, Imana yamwohereje kujya kuvuga ubutumwa i Ninewi. Biravuga ngo aramanuka aje i Tarushishi. Ariko kubera yuko Imana ihorana umugambi wo gucungura, iramukurikira. Babwira iki kintu, iyo Imana ikurikiye umunyabyaha, ntabwo ibigiye kumwica, ibigiye kumucungura. Dukomere Imana yacu amashyi. Niryo jambo yabwiye Adamu, iramukurikira amubwira ngo Adamu we uri hehe? Kuva umunsi Imana ibwira Adamu ngo uri hehe, Adamu akamubwira ngo numvishe imirindi yawe ndahunga, kubera yuko nambaye ubusa. Kuva wa munsi kugeza none Imana iracyashaka umuntu imubwira ngo uri hehe? Nakubuze, hindukira, garuka, je kugucungura, kugiriye imbabazi. Mefibosheti yumvise yuko yatumiwe na Dawidi,
yari azi yuko apfuye, ariko Dawidi yari yaje mu mugambi wa Kristo, yari yazanye imbabazi n'ubuntu. Oh haleluya! Yari yaje gucungura, yari yaje gushaka icyari cyarazimiye, yaje mube gushaka icyara cyarazimiye. Uwo ni jewe nawe. Kristo kuri Noheli ni umushakashatsi ushaka abantu bageze, ubakura mu makona yose y'isi, ababwira ngo mbazaniye ubugingo, mbazaniye urukundo, mbazaniye imbabazi, nje kubashaka. Gatatu, Imana yibuka isezerano ryayo. Ndatinze cyane ngo ijya yibuka isezerano ryayo imyaka ibihumbi. Ikintu kiratangaje kubona umuntu wamaze kwima ari umwami ayoboye Isiraheli yose, akavuga ngo singira amahoro mutaranzanira umuntu wo kwa Yonatani. Bagiranaga isezerano, cyatumye tutarimbuka ni isezerano Imana yasezeranye na Adamu. Yaramubwiye ngo uruzaro ruzakuvamo ruzamena inzoka ukwe. Nicyo cyatumye Kristo aza kuvuka, ahinduka umwana, avukira mu muvure, atuzanira ubugingo. Ni isezerano yagiranye na Mose, ni isezerano yagiranye na Aburahamu, ni isezerano yagiranye na Yakobo, isezerano yakoranye na Yosefu. Ni isezerano rigikomeza. Yibuka isezerano ryayo imyaka ibihumbi. Kubera imbabazi Imana izayibuka isezerano ryayo. Umugisha wacu nuko Imana igira imbabazi. Kubera yuko Imana igira imbabazi, hari uvuze neza aravuga ngo imbabazi zayo ngo nizo zituma tudashiraho. Kimwe na Dawidi, Mefibosheti wari uwo gupfa, wari uwo guhigwa kubera Sawuli. Imbabazi za Dawidi zamubwiye ngo ngwino kandi ndaguha ibyo utari ufite. Njya mbwira abantu, ndashoje, hari ibintu bibiri nkunda mu buzima. Nkunda ijambo imbabazi n'ubuntu. Imbabazi ni ukudahana uwagombaga guhanwa kandi wari ufite uburenganzira bwo kumuhana. Nabibwiye abantu ejo bundi, babwira ngo nagiraga intege nkeya nkiri mutoya. Iyo najanaga amakaye ku ishuri sinayagaruraga. Gakeya nibwo najanaga ikaye nkayigarukana, bigatangaza ababyeyi banje ko nayigarukanye. Ni ukuvuga ngo nayigezagayo kaja gukina, ariko ngatsinda nkaho nanditse kandi ntabyo nanditse, kandi ngatsinda neza. Hari abo twiganye bari hano, ariko izo ntege nkazigira. Naturuka nkariya papa kande bakamenya yuko nataye ikaye, ngatangira kugenda nyine nk'uwataye ikaye. Umwana wataye ikaye azagenda nk'umwana w'ikirara. Wa mwana w'ikirara agaruka yaraje atinya kwinjira, akazagenda yikandagira. Kandi akibona se atangira kumubwira ngo nakoshe mu ijuru nanagukosheye, takindi aramubwira. Papa w'imbabazi ntiyigeze amubwira ngo ndaguhana, kandi yaramusebeje mu bantu, amusebya n'imbere y'Imana. Yamwatse umutungo wiwe akiri muzima. Yashatse kwica se mu yandi magambo. Iyo ubwiye papa ngo umugabane wanje ukiriho, ni nko kuvuga ngo upfe none bise nkaho wapfuye nkuzungure. Ariko biravuga ngo agituruka kure imbabazi zira. Bati ngwino mwana la 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 la, ndakubabariye nuko imbabazi ziwe ziritaba, ntaragira icyo mvuga. Bati ngwino, mutambuke baririmbye. Papa iyo yambonaga, umutima w'urukundo n'imbabazi niwo wamuzagamo. Nta mpande yagombaga kumpana. Izo ni imbabazi.
cya kabiri ni ubuntu. Nyuma yo kumbabarira atambana ibyagombaga kumpana akangurira andi makayi, ubwo ni ubuntu. Imbabazi ni ukutatuzi izo twagombaga kuzira. Ubuntu ni ukuduha ibyo tutari dukwiriye. Nibyo Imana yakoze, nibyo Dawidi yakoze kuri Mefibosheti. Ntiyamuhaniye izo sekuru yakoze Sawuli. On top of that, kutamuhana, aramubwira ngo ndagusubiza ibya sokuru wawe, ndaguha imisozi yose, ndaguha amasambu y'iwanyu, uzasangira nanje. Wari uwo gupfa ariko ndugipfuye. Hejuru y'icyo ngicyo nkugiriye imbabazi, ndakongeye. Imana itase Dawidi iravuga ngo kuva none nanje nguhaye imbabazi, ntizizakuvaho iteka ryose. Niwe Imana yakunze, imuha imbabazi z'ibyo yakoze, imuha n'imbabazi azagenderamo. Zavugaga Kristo n'itorero. Oh haleluya! Nicyo gikomeye, niyo nkuru ikomeye dukuyemo none, nuko Imana yacu igira imbabazi, hejuru y'imbabazi ikagira n'ubuntu. Mwakira ijambo ry'Imana. Muhaguruke turi imbere ya ndirimbo senge. Nuko ngihamagara, imbabazi ziwe ziritaba, ntaragira icyo mvuga, ziramobera, ziti ngwino usange mutima nkunda cyane, ndakubabariye. Ziti ngwino usange mutima nkunda cyane, ndakubabariye. Ziti ngwino usange mutima nkunda cyane, ndakubabariye. Bengikomanga sanganirwa nizo mbabazi ze ziramobera. Bengikomanga kandi bengikomanga sanganirwa nizo mbabazi ze ziramobera. Ziti ngwino usange mutima nkunda cyane, ndakubabariye. Ziti ngwino usange mutima nkunda cyane, ndakubabariye. Ziti ngwino usange mutima nkunda cyane, ndakubabariye. Nuko ngihamagara, imbabazi ziwe ziritaba, ntaragira icyo mvuga, ziramobera. Ziti ngwino usange mutima nkunda cyane, ndakubabariye. ndashaka gusengana n'umuntu. Ubushize mu ijoro twasengeye abantu batarababarira. Uyu mwanya ngiye gusengera umuntu wumva yuko atababariwe. Hari ikintu wakoze wenyine uzi, n'iyo usenze ujya wumva yuko utababariwe. Niba uhari uzamura ikiganza. Umutima uzi ukubwira ngo ntiwacireze cyangwa ntiwakibabariwe. Niba uhari uzamura ikiganza. Tambuka, wewe wazamuye ikiganza. Tambuka, utambuke. N'undi uwo ari we wese atambuke. Wumva yuko utababariwe, wumva guilty, wumva shame.
wumva ufite ikimwaro, niyo uhagaze uravuga ngo sinagomba gutungana imbere y'Imana. Niba uri hano nawe, reka abandi bose bahaguruka aho bari, mwese muhaguruke dusengane n'aba bavandimwe. Niba uri hano ntusubireyo, nta wundi mwanya wo kwihana urenze uyu nguyu. Niba uri hano nawe wumva hari ikintu umutima ukubwira ngo turababarirwa, ndashaka kugira ngo utambuke dusengane. Nico kintu gikomeye numva twakorana, nuko winjira mu mwaka umutima